so am saka kaham mane khaji problem rok chiko nang thang to Oh, boleh kena tak brother. hingke sing tam kha hingke plate to tang mai tui pheke mayo dail rekha ala thampui klai kha sing tam kha ei mo nostong thaka na ka thampui khibi chana ka chai mono do kinte ei mo hamyang thaka negative focus ng thangota calculate khai bokhor ko chong kha je this is for me omo khlai mano and mo khlai nai nyang hingke puila fruit to kun doubt kare cheng nai khlai nya mani upor sa ani upor biswas khayo company to size me adara ang besek phan kana angan nijin upor se biswas tong mane ang ke khlai manan hingke amono ang cheng khata am theki cheng khata puila so pros hingke amono je anybody can come here anybody can start their business cons hingke ke tang negative side hingke ke amono je anybody can come just अपन फाइ मानो Bahaya क्या वो? kaham bo phai kya Okay. hamya bo phai kya mane kaham intention be phani bo tongo scam intention be phani tongo Okay. ang o borong hai rang na nai khar thanai ang bono sana ang bin be product tu nai ang khar thang sina ang rang sere lia Khulumbai kia Lamsogo norok jotono no tini sini 12 episodes so sengje borno naroi motomungi mankha bini mungkha Mr Nuai Debbarma bo khoroksa direct selling business o tongo plus bosini Kokborok industry ni one of the upcoming famous singer hingke tini seng part 1 on ailainai bini je direct selling business related patient kok salainai bo bahai ke o industry o hapka tai bini initial struggles sok bahai tai bini o je success ni je process bo tam tamo hurdles sok bo par khaina klaikya bose cost o jengjalok phaikya abrok jotono tini seng sukurbai salainai hingkang hop khayo norok tini kabangma bini kok ni through tui bini journey ni through tui srungjangnai kok khanai mana nahanai hingke asagle reboi let's start our podcast. Khulumo tei Lamsogo ani Hambai dara ani ang phayung nani podcast of phayung bagai thank you very much bahai tong nang beautiful kaham tongo dara and very much excited for today ang nono mani tini khub khas rangjak hingke brother seng seng laisiona obosshoi hingke puila no non to sinia kari hingke nono introduction sana botam hai tu bang nono sasiwana nang tebo kaham khai real nuai sabo kisa sono sai khenaradi okay so ani mung Nuai Debbarma and tongma gulino hingke ani native jaga kami hingka ke khwai baijalbari ani father ni kami ani ama hingka ke mandai ni hingka ke tabu currently musician songwriter and performer at the same time professionally ang direct selling network karbo khub khnatok ngeseng direct ni no je samung oron bakal laisina yes gang Simon amusung brother mane o je direct selling je business abo nung bahke puila ya priseka abo kisa sai khenardi good question dara main hingka ke amo by choice dahna by chance dahna na by fate kun saimia ang 2017 ni pore ang jefur graduation complete khaika Okay. 18 January wa 17 December ang nogo phiroka Okay. after that ang opportunity rutuk tongmani ang balai kheno mane opportunity nang tongma jora dara afro because 2015 ani father ni death ni pore family wo financially issues phaikya like every other family chin bo phaikya because afro ani father simisi samung tangnai borok nogo inke ma to just as a housewife se inka ke ani bu phang mo tongo inka ke ang afro finally mane rang ajina ni lamao ma Mano hoka. him kata ajorao Ah. ang ma wan suka jang kaisa platform ma khaisinai Ah. inka jorawan dara ang para rogo da mungsa se khlaima sano ni bo wan sukjak for example pukuri tong Okay. inkai ango traditional thought khai kata Correct, mane not like ang ar nai asimi phalnai amti ang imang kotor no Correct. man omono na ang kotor khaine Correct. amti je tong mane amban cheng nai rang to kari Correct. inka ke adar ma sakha a sara rei de ang cheng nai because pukuri motamoti toru and abo use nya Okay. because an father to Zora time kri. kri bin than jora kri bo to service khayo inka ke ang amo pila wan suka inka after that inka ke ang kabang ma bokro ko thoughts paikya kabang ma business start khayan nai inka ke afro no at the same time ani friends who are already in this industry Okay. but ana suggest khaikya
Hingga ani koroksa friend tong chini agi je band tong mani Lady Bird nei Correct, je kabama borok saimi ana angke sayono English songs ba cheng mane azara alternative band hingkai aroni drum tamnai drummer dunga jamati nei boano saka je ko nono umti phona rutuglai tong okay ko umti ni bagai hingga ka ka tama bo hingga malai khana chawana hingga ang malai kya ang business ni plan khana ka hingga ka ang one kata why not let's begin this amti ang nangai bo tongo jara mana afro batong katal da triprabo apro Tiprasa katalia dara Tiprasa chini je business shop mane 2009 shop kya okay hingga almost 9 years pore ania ko shop okay but as season hingga ke mane chini friend circle group rogwa azora chengma jora hingga ঠিক beginning ono ang borom khata jara hingga am dekhin cheng khata ngabo joto milin মানে যত মিলুইন জরা খাপিউইন খাতা right Engke tu brother nu sung entrepreneur ni khani mano no je nang samong khai tong definitely gangke tam difference mane je traditional business khaini bai ta je entrepreneur yes tam difference bungni good question dara tabo entrepreneur ni hingga kabang meaning tabu ni deno meaning ekdom juda entrepreneur agi 50 years back different meaning tong mani tabo ekdom meaning changing thaka tabo digital marketing khaini ba entrepreneur no khobjago right hingga ke kabang chain of restaurant tong obini bono entrepreneur no hono okay hingga khoroksa ko tamnai for example just khoroksa beri borok bonoga asuk tetei chappal sanamo okay bono bachang entrepreneur no jebabe bo distribute khayo market okay right entrepreneur has different meaning these days so ani one chung mane ke who is an entrepreneur ke dara someone who is into a business obviously je business khayo but being a business by impact mo bunyo pro mana society wo yes mane problem ka solving to okay because ang je jaga ni phayo dara mane ang je serengai phaimani aro sajago je all entrepreneurs are problem solvers okay je kono problem solving ha basic ta na yes dara basic se basic oh hingga amo je kono mano anyone who is solving a problem in a form of a business he is an entrepreneur he or she for example dara ka bottle correct ta bottle tabuk amono cheng ta bottle chigon ti afan che bottle kring ge cheng gati thang je tui manang khamo correct plus filter thang manang khamo direct khoksa wai but ekta problem solving tong correct yes okay bujika get this microphone bujika omo bo kaisa problem solve khai tong cheng chiri khok kok sana nang ya oro tin project tong correct so this person who made this is also an entrepreneur okay the one who is solving a problem amte okay खूब खना तब के ब्रदर नि न जे जर्नी हो idara नंग द अप्स एंड डाउन्स नु खना छियो definitely उनके कबम नेगेटिविटी बन फेस खै खना Absolutely. के नो चैलेंजेस रंग न बाके पारंग खा right ang kisa jora narain chasina शेयर ke dara i challenges boss hamongo kere joto samongon tong do dara and most challenges afro phayo jefro kono ekta manai je kono lama nang himna thang to je khub kom borok himu ओके aro ke marken challenges phayo ta for example ang ani parents no salsa sagata for example babu ang kaisa fashion designing khaina mu song hone ang 20 years kang saga hangka ke bor bo kisa wana jangnai omo banyang sai ja thang man hone करेक्ट hingke tabok hangka ke we see that it's a very good profession je jaga bo kabama borok they are making a huge money mungo sanamo hingka ke abono dara mane tabuk ma wan sugu tam mane azora wo ang je fru chengkha negativity ba nok ne hoje je chengo starting from family itself phata ni to baat sirgade hingke je fru ang decide khai kya ang direct selling business na start khai jenai ang saimano ang bo jaga ya appreciate I know मन already aware ta na ang aware because first of all business omo mane ang jefro business ya appreciate ka ani kabang ma relatives ro waisa ka neng jodi almost klanya hangka ke neng ta hanya phatar porisa oh neng ta hanya phatar graduation माने बंग थॉट करता पुरे के चाकरी है exactly and omo kunu kemno dusrama we do dara it is in every society omo every society uto mane omo kun jat ni ko guya it is everywhere hangka ke amo baino mane ab jefro start khai ga फर no pulan saja ka मोनो खाने इनका अगर यही करना था तो क्यों इतना पैसा खर्च किया तांग खाने नंग फादर पढ़ना था सा इनका के 1 year तो आंग बोरो नो
ani gana gini borno convince khaitini thangka de ang tangi khlai tong 1 year kang leng para kha already ang because result bu kribli dare because you are in a business line and jazaga nang zero investment me samung khai tongo return phanya to ler nai no nang kun rang khibi bu khai tong yaro zero rang ri khai tong nang you're not investing huge money the huge return phanya bagai inga ka jora to nang nai no return phanya ni ingai borok ni bisas uri tongo anok ni borok ni bisas uri tongo azaro tam khai tong nang sakrin khai mangka asa pori jang nang graduate borok inga ke amo hairok kebong phai nok ne hoite phai ang phatani saya ko tabuk terik inga nok ne hoite phai kya kai ani yong brisong yong song kebong borok ano convince khai kya je ta khai di nang je khlai tong mani but at the same time job bo exams rok burade good very good borok samane nang khibya but then ani mindset ko omota ang kaisa manunyo se thike khaimia ang ba ke kene kani mananyo khanya ang kaisa mananyo focus khanya orono ang strongly build khanya ni chai tong na om pora ang onyo one suka na let me first prove myself here amo haita ngam naken chengte moto mungko tam sanai nok ni issue siko tere phataro jefru thangka mane nok ni ongkhori jefru samung khanya chengkha kabuma borok industry no ridicule khanya tongo ngaga because omo angkem no dos boria but it is just mane borok ni ngko point of view ta kabuma borok ignorant saimia mane nyo saimia ngka onek somoy kabuma no kok saw angamono ang bakhati angamono khang su problem jagya main ngka dara je kono marketo nung different khanya thangka ngka ke someone is going to say something kuch to log kahenge mane omo ka sanai no ngego omono khanamang khanaya hai ke tongmang tomi ko tinin se jora sokoi gra khata apatat Okay, mana brother kok kena yang buji kan pula self doubt bung kena nang. Pula tongka environment ni engko kisa mohima nai. Okay, brother nang mana nang kia brother nang convince kai na nang ni kuno strong feelings tong ba ke nang orang thang sina hin nang mana bakha ekdom sunam suka. Right. Nani kuno motivation ada tong. Dar motivation to tong kichu ekta khaine omni back story ho tong sai khara dar. Engke pula ke je ano plan show khai kya because chini plan product profile company profile joto company nin tong compensation plan bari compensate khai company joto no amon nukha nugo yang joto calculate khai bokor ko chong kha je this is for me omo khlai mano and mok khlai na nyang nge puila fruto kun doubt kare cheng na khlai nya mani upor sa ani upor bisas khayo company to sai simia dara ang bas phan gana angan nijun upor se bisas tong mane ang ke khlai mana nge amono ang cheng khata am te cheng khata puila. Okay, brother, nang kisah sono ni je company ni kisah sono jiso sai khanar je briefly. Right, jis. So, mana ang tam nunu gay, ang mana attract ka. Right. So, hingga ke pula hingga ke to ang kaisa mana nyo sai mano job kanya ni ke business kanya ni duita lama tong. Hingga business kanya mana tam bachang to small town ni fayo. Right, dara. Hingga chang to small town mana to chang business kaisa na wan sugo kamiyo mungsa sa kladi eba hingga ke nang jade aguli tong ha ba. You have a store, you have a business, you have some restaurant or mart amti hai right ngal labor work to ang te khlai malia ani dara to ngalak ngka ka amana ni wan chu kunyang pila ka business rock ang no funny kok sa na ang pila wan chu ka gi khnai rama dugan da khlok na ne salon amta ke wan chu ka because arani interest ya just ang apno aram nang za kota ngka ka amti rok da khaima sa no rokhni wan chu ka ngka ke jefrang ko o industry so ko ke ang wan chu ka small business by simia nang kotor business mo khai mano tagdar kotor business mane in the sense that tawchini India wo Mukesh Ambani Reliance ni ta bohai tong angai manya virtually or physically not possible the reason being resources kare ani business mane family ni phaya first generation exposure kare first generation dara bini to at least been father tong jefru chengha zero ni hoiten chengha borok ba but borok to they come from business background right ngandara amon tangka borok hai tong manya borok to pra global leader tabo correct borok hai tong maya but borok no loi serngi borok ni tomong serngi da man amase mana ang ko bohai reliance to khlok manya but ang bojebe samung khayo bojebe hustle khayo ang borok hai ke samung da khai man ang mo wan suka and am job to ang industry nuk phakya okay I saw the difference being that ang borok bai samung khaye ang
kom somayo ang result kabang tuidaman bawan sugi an bokroga mane nya phaikya ta for example dara ang tabo viewers rong ni bagi kisa breakdown ke sasina tabo example ang bawmona example da khage tabo 10 ta chair no মানে 100 টা chair no thep na bagai ang 10 minute phan nak manu but ang jodi 100 jona borok a chair no thep na kalage 1 minute phan chanangla correct so কম টাইমত productivity kabang khaidaman okay through network okay মানে darang tabo ang moza phan phalka socks phan phalka correct ang saijung bazar chirik hogai socks phan phalka hanga ke ang 100 piece phalmanan dino for example crowded deo phan ang just example na hata and at most ang bazar bar lai ang melan dino 200 ta phalmanana but ang jodi kerengsa jagao ya kare ang bibinno jaga ang jodi ang mela aso mangha tagang telamura asukha ang udaipuro omorpuro koila শহর কুমারঘাট লেম্বসরা আগুলি বিভিন্ন জায়গাও আং যদি নেটওয়ার্ক বিল খাই আং মজা ফালনা স্টার্ট খাই কা বরক না পয়েন্ট খাইর কা হাজিরা রুই correct ani productivity ing tongo business ni yes dara amana nyang oro sereng paikya okay মানে ও বরক যতন থানিন ওয়ান সময় tongo তো বড় ফানাংনা বুদ্ধি সাইমিয়া ইংকা আং ani o buddhi oro nang paikya ang oro khlaise nai correct ইংকা amana ana attract খাইকা টাইম ফ্রিডম দ্বারা মেইন হিংকা কা মানে জরা কম বাই আং বডি খাই ang kebang samung klaiman all time freedom correct o mananya because an thani 24 hours dara nin thani 24 hours same or 24 hours fishing o ang pedeke productivity khaiman o mananya oro man phake ya attraction ano join kharika and ang jeforu je borok ano phunu phake plan excuse me ang bono tam saga ang bono directly saga leri si tongha chenglai sinai because desperate mana khana kan jam khair gai because dara ani mindset gam tai opportunity man khang ga yes ende correct khlai de man khlai mia bo ulni ব্যাপার ning khlai mia ga yagar de অসুবিধা করে কিন্তু কে বনো opportunity রে ফাইকা না bo khlai de বার ফাই opportunity আজকাং insta o same correct because borok no ekdom জ্ঞান রে ফাই না amti se khai de mu se khai de kabang ma borok sapai do কিন্তু ya pharai রে ফাইকা চাকরি পান ya par ka hi khai di খুব কম borok রে কম jeffro mano khai ke di मौका मिले तो छक्का मार लो खूब कॉक कराक खनाय तंग रंग खुनजु kai chome khana di amdi kor no ga brother nang sungsinai nang je tak je khai tong ni vestis lena amokhe u je ani abni bukisa nang sai khana ta sono right ngai puila khai to ang to company no endorse khaya mo tani company buya no issue but main kok ang tangi sai tong ka ke o company wa ang tangi tong ang tangi samung khlai tong ka ke because of the management tawang nong no jotono mane khnai tong no masase na when you join any company nanga company ni vision no sanai pula bin nahar mo kawma company phayo rang ni loop huno gai ning sig rang de punji scheme rokta ponzi scheme dara exactly the line ponzi scheme je kono company no na rang san ka red flag bad de mono khas khar se de kono company no rang san ka na ra thana uchi dia rang san nai company no ka ta thane en company kawma to jeta vision kare vision te mission se kare bine মানে বদিন নাহার মংসে করিব ফিউচার বিনা কোম্পানি নো বড় নুক বসাইছে মিয়া দে জাস্ট কাম টু টেক মানি এন্ড আমতে কোম্পানি রংনি এক্সিট প্ল্যান তো দার অলরেডি মানে বড় অলরেডি প্ল্যান খাইছে সে বড় রং তু নাই সে বড় থানে সে রাংনানে जों খার থানাই ওকে এন্ড গভর্নমেন্ট পুন খাইমিয়া মানে লিগ্যাল ইস্যু কোন ইয়াদা লিগ্যালি দ্য রিজন বিং দ্যারা বিকজ অ প্ল্যান গাইডলাইন্স নি এগেইনস্ট দো দ্যারা পুইলা খায় বাট বড় বড়ি কে জানি বমনো ngো খায়ো লিগ্যাল ওয়ে ওতলাঙ্গই yog থাও company dissolve bung thang odo but rang retrieve bung thang yatai okay so mane sanamu chuma hanga ke kemuma boro unko mane bad experience jak and amon bagai industry kharap jak but main hanga ke o jaga na dara ponzi ningje word use kemani ponzi scheme or pyramid scheme hanga ke a company je company no rang now basically and aboni structure of pyramid haino so the one on top they take all the money but that is not the case je jaga ang khlai tong ani mokhe generational plan ta and am thinking kabab borok tongo who have suffered and because of those bad experiences good companies like this borok target khai jago but once they understand the plan ekdom aram dang sa thong ta so it's all about unko tam ne mane bad experience amonot sung convert khayo unkai already unko thong ta chai thong Ga brother ni company ni khokti khana oi ang kang serang mamang kha right ga bon brother nang sangna mu chungta
company to kaham botongo hamia botong yes enggak kaham hamia duita milunya nungkisa saikhanardi absolutely nini je business industry hota right enggak dara jotto professional no both side tongo ekta unko coin ni to kaini side tongo no kaisa puisa ni front and back side duitan tongo engkai taban industry yang just few points to sum up kaina thang ka pros and cons engka ke pros engka biggest pros engka ke anybody can come je kono borok phai or samung khlai mano because this is not মানে job opportunity ya mo kaisa ni khud ka ekta independent business start khanya ni opportunity je jaga company no service ro company no product ro ninga product no market o tlangna ni correct direct to the customers you can work as a distributor or nang nije na consumer bongmano nangkha nang abono wholesale pan ready nangkha nang retail pan phaldi nangkha nang network pan distribute khadi correct so omokai pros মানে ওতে কোনো ডিগ্রি নাংলি এটা লেখাপড়া নাংলি কোনো নাংয়া মানে even if you are a chothi fail then also nang basic mane sai mano number bujo imang tongnin thani business khanya opportunity nango nga phaidi even employer su khaimon tana jara employer su absolutely anybody mane amti haya je nang omok khlai ke nini tech profession nang go khane because there are main thing ga ke all concept start na ka United States okay balai khana kasam long before anka 1970s rong sai sekang sai engkai o concept je fro starting ha teruk India 1995 ro sok paikya o concept mane brother ni nap to Indian sable na nang jeta ang jeta kha jamata Indian company o je concept ga phatar ne engkai 1995 ro India ro paikya and azora wo tam chanai azora paikya companies but outside companies mane phatar ni American companies engkai prices bokisa kabang joining ni fees bonango azorawo engka ka product bo amti hai jeta chengnang ya okay for example India 1995 roko amsa gnang rok bokrai tongo but খুব কম tabule joto no service khabe business khabe azorawo খুব কম engka tabu simple angka hai product saun phatani company ni ekta car wash taba car wash no nas nangya sen azorawo right apur gari se kari kemni engka bono bodi ke sell khanya correct engkai am tekhe na kabangma company dissolve bong thanga chop cholli India wo okay tere reform mong teng se India wo tabu takchini hai company te kabangma companies tong obviously great companies tong jeta reliable Indian market ebe products nam jaka am te heto so pros engka mono je anybody can come here anybody can start their business cons engka ke tak negative side engka ke omono je anybody can come je sapano phai mano bhai kya bo kaham bo phai kya okay hamya bo phai kya mane kaham intention be phani bo tongo scam intention be phani tongo ang o borong hai rang na nai khar thanai ang bono sana ang bin be product tu nai ang khar thang sene ang rang sere lia okay hamti bo tongo ke omo biang bising ba small tier city o bising udara je jaga jara mane scam khanya ro kicha chikon town bising okay because o jaga wo gadara borok ni imang kotor do but amsek education ase kare mane dakti nong namu songo do but hal bhau ke bujia engka a jaga na scam khanya kalaing tho okay engka o manai tabu ko tongo engka o manai bagai industry bo kharabung ta just because anybody can come here phai kya exit bo anytime khai mano bo engka bo unko industry ni mong bo tarnish ke klang thang ta engka cons omono sabse kotor cons je anybody can come and it can destroy because of his personal unko agenda okay it can destroy a reputation of an industry amte choli uta tang tekta example do one for example ke bang mai samung khai kya ka bo 1 year 2 year rok samung khai kya samung khai mana hang join chimi khai tong as dura duri khai liya samung ki misa khai kya go lo ko bu yakar kha maybe job rok phan man thanga okay kai ta kamini borok ta mon chuk nai iko bo khai kya bla bihe ingya bla engka amono ta biggest cons kaisa like anybody can come and omono sabse biggest drawback and omono change bo khai mia okay brother nung to sai kana raka engka tabu ni je business nung ni na je business of legality ta mane legal ti rogole tam rok tong mane sung public rok tam rok sai mana nang guidelines engkai jefru puila angnon samane thajin 1995 roko jefru phakya after to kono guidelines kare because just like any other business on India entry rekha because mo phata ni concept engki Indians borok bus bujia kho mananya but rang ni bagai to khaile leka but bujia kho mananya okay tere buji ka angka mo ka hai industry haing thanga tere industry hai forming teng ka ke tamang kha jarawa
kebungma company phaikya hingke kebungma company shut down bongkha because salogoi manliya and the mindset was growing ya kwa jorowo hingke ke amti kheno around 2015 hingke ke government of India guidelines to kha Okay. মানে মোকে তাবো কায়দা কানুন it is a legitimate tried and tested system ওমো এমন একটা সিস্টেম যেটা tried and tested আমতি এজে সঙ্গ ট্রায়াল খাইতো নাই নাকি না এদাং আমতি it is a tried and tested system Indian is যত অঙ্ক নাই guidelines নাই association খাজাগৈ it is a very legitimate business now and 2015 দ্বারা 2015 around 9 years sekang omo full fledged kaha industry form kha jeza kaha body to proper body যেমন for example association of chamber of commerce ni kaisa tongo amti he body no under no amti he kamo snam jaka kamo khob jaka onko it is a proper business je jaga unko industry ni valuation onek kabang ang tabo numbers to figures to ang sak saimia madara mane nung khanawe hera nung jaga na Hollywood industry ni slai teke sa kotor industry hinka ke unko Super Bowl Kokborok National Football League Okay. NFL borok je yag rugby hai helmet soccer bong ni je unko je yag ni football amone kotor industry bong ni Super Bowl jeta amoni slai pano se kotor industry mo pura worldwide mano direct selling ni exactly and omo borok sai mi because it is too good to be true am ske kotor industry mo dara because mana undercurrent ta soli tongta the whole world is a consumer the whole world is a distributor now unka mo globally nanya nka it is bigger than that NFL onek kotor industry amte heta inka mo tabuk je rules and guidelines namjaka omo very much legitimate and mo cholino tongo and the figure onek kotor Indian direct selling business 25,000 crore nisla upor thana within the next 5 to 10 years been potential na or industry because the dara tanga yam se growing na hinga first of all product hinga homemade product and tabuk chini companies robo tabo outside the country thang tong products robo sang tai export khai tong right hinga phatani rang chini deso phai tong remittance yes hinga chini industry already growing tong already english tong kha and because mota ekta underrated platform or kono na celebrity rong advertise bokrei degree bokrei kon bokrei sai miangka all underdog je nung nugui tong achievement joto they come from small families inga amti heta so all the law the guidelines o manai 2015 no start mani it has become full fledged industry now and khoroksa tong Amitabh Kant ne he is niti ayog ne kah government ni kaisa tong mani kaisa government body kah niti ayog ne he is also an IAS bo kaisa bini video tong YouTube bonijin sawo je chung India no chung grow khaina angka chung manufacture no push ma khaine manufacturing china rong na nangnai te chung direct selling no push ma khaine o duita khlaika kana chini GDP barnai and amte heta brother nung hai na musumai sin Tiprasa tongi mano yes dara non na harai tongu right ge bong ni bagai nang tam advice ne mane tam sin thani habit tong nang na jodi tong na success na musung ko o industry go right dara tamorok sung tong nang sin thani nya ka sung tamorok cultivate khanya nang absolutely ke sai khana brother okay emne to dara job to success ni lama himna thangai to motamoti joto no same no characteristics klai do but specifically ani no sana thang ka ke first thing first very easy point amka imang kotor na nang nai imang ka kotor na nang nai imang kotor sarale kuno ngalak dara imang to magana si amno wansungna ni to rang se nang ya so imang mukna nang nai and pura thutu yamok mane nang basai tong tang imang nukna nang nai you have to have a very big dream kotor imang second hingga ke ni thani learning attitude tong nang nai serengna ni correct tabuk dara ang tini jaga sokbai tongo tini ni noro phaya asoki kok sana upojok tong mane main reason hingga once upon a time ang learning attitude na rakha tini botongo azora ang jodi ang joton chemano ang to graduate ang physics honors graduate an tak khnar de am tirok hingga ke baigeng nasa correct ang kuno mananya saimia hingga ke ang pura shia haike ma tong nai humble mang nai ekdom shia na ningni se kusuni thani pan mas sereng nai tam hingga ke amte heta you have to have that learning attitude and books there are books sajago je all leaders are readers nung lead khanya thanga nung read khanya nang nai okay in common dar nung tang nanya de chini in the past history wo Mahatma Gandhi jelo thanga boy shika correct leader Shahid Bhagat Singh boy shika leader nka ke nini Adolf Hitler
botini koroksa villain ni bo chongjago kongma because bini je samung khaika bo Nazi Germany wo but he is also a leader but dictatorship ni bini leader eta face form khaika and who are these people they are all leaders and readers boro leader bo te boro reader bo boro boy bo suyo okay and a habit on mane taboni dino to kamo boro read khanya ni ngo kare asa ngo shock kare so audio book ropon khanadi YouTube podcast right like for example what we are having the conversation there so learning attitude gaita gaisa hangka ke self zero lies sak no zero khanya ni okay mane ning ekdom zero tong na ni then ning sama humble okay tabuk mane birna ko ekdom zero tong na ni sak sang na zero tabang for example darang kun ekta mane achieve khaika okay a mane te uri na ni ang zero tong na ni okay because what God can give God can take correct no ishor kuno rekha ishor tlangai buthang man correct ka self zeroize ma khainai because business ni line no hanga ka ning self made dara you're totally self made no ke ba sari to niya correct ning dugan kholo ya mane adina nin no khong mai ma saya correct so ning adina mune ya kha bunglak you have to smile so self zeroize mangnai dara definitely self zeroize mangnai ang pula saka dreams darang tam sakamo sakon dreams tai learning attitude self zeroize ang mani pore next ang ka chang unko mano unko procrastination kaya consistency mane daily unko same mane nyo bar khai chong na ne bar khai chong repetition is the mother of skills daily khai chong na dara difficult no task tabuk sajago to success na musga phongo basari dati thudi anga koga se believe khaya অনেক সময় এমন জরাবো ভয় দাঁড়া নং সাথে সব ভিডিও নং অফিস নি ফাইকে আঙ্কে এডিট খাইতে খাইতে হর রকম থানা রাইট নং যত মানায় গো খাইমিয়া বাট নং কনসিস্টেন্টলি মা খাইনাই নং রুটিনও খাইমিয়া ফানা কনসিস্টেন্টলি মা খাইনাই আ মানায় খাইথানাই তাক নং হর বসাও নং ভিডিও ফান এডিট খাইকা বাট নং আমো তিনি খাইকা খানা খাইকা তেন মাস সিমেকে খাস খাইলিয়া নিন চ্যানেল বা বন্ধং থাংছে কনসিস্টেন্সি ইজ দ্য মাদার অফ স্কিলস নং ডেইলি খাইমা দংনাই এনকে প্রক্রাস্টিনেশন মানে তিনি ni samuno khana ta khaidi tabok no khaidi okay তিনি samuno তিনি khaidi khana samuno khana khaidi nangkha তিনি তিনি hindi ni kaise ko khaina kal kare so aaj kare so ab amde heta hunga ka procrastination ta khaidi english o kaha sajago line procrastination is a graveyard where opportunities are buried okay nang procrastinate khai ka hanga ka mane তিনি ni samuno nang khana khanya ni wan suka ka ni joto opportunity kra ja how phop jak thang sina amde and on mentality tonas ko geta tona ko gya all characteristics norte tabu not only in my business anywhere je kono jaga nang amo engkai omo kahe manarak nai engkai ke te learning attitude to sagadara amo to tongnai nyo te ta kaisa engkai ke nang uko mana ta hun sanai nang kisa uko ni mindset no fix ma khane ta for example darang non sauna mindset tamo mindset to chang sai mono tamo but exactly mono ko practically sana thang ka ke ni winning mindset they need always positive mindset for example the positive mindset mane ani pokoro tak 10000 ang tui tong hata hanga ang to khushi tin to party chol nai for example hanga 10000 tong pur tang khushi dara tak shiko khoroksa khogit lang thanga ang tamung nai yes dukho tamung khang pura bai thanai ang heart broken nai heart broken ang thanai e yomono main problem sing rang tong pur khushi na niya but o kamai thang puro se tebo strong motivation ton na ne motivation bufro usung ma dara kaham somoyo ya ham ya zorao se motivation usung correct nin life o joton khushi thang tongo nin kun challenge kare kun motivation nai ya nangaro kintu nin zora ham ya phaikya o zora ham ya phaikya awat to ke shas gane nanga puro jodi revive khemi angka so it's all about mindset dara mind na ekdom strong ha ton na ne mane u goal o focus khanya ne okay ang te yang kuno nu gyang ang dare aron sogene ang goal o focus khanya ani goal tamo ang umsum ranga jena ni future ang within 10 years ang umsum assets form khane ang umtim jaga painai ani gari umting na nang nai ang nok umsum rang ne ang nok tang nai an nogo swimming pool ung thon tola garage ung thon water gun tong na nang nai tui kisare gari sunani ani bihik basa ani bihik khushi tong thon ani basa rok kaham english medium school o pori thon education kaham man thon omo target and omo target non romi ma tong nai ingke u victim mentality ke dara tamang mindset nga tamang thang victim mentality ingka ke sung matam sate mangalak sung mam sakan paise nai am de kengya ingke ta bui nai tong nai ro bo tabuk kemma hin manu
नोंङा जागा दांखाबा बुजिनानै खोमा बरं न साइमा बले नों साइजा मान नोंसों हाइजा उनको चिकन को जागानि फाइबा ने खोमा बरं को साइमा नो बट आं साना मुसुमानि केदारा कुनु माने इम्पॉसिबल इंया जों गोबांमा सक्सेस स्टोरी नुखा जेता चिकन इसिबि कतरं फाइमानि जस्ट जों फोकस खायना नाय कायसा जागावनो that is in mindset ठीक खायना नांनाय they start with what you have नोना आं आम्बानि इंदि बोन साया नोना आं किछु एकटा कतर व्यवसा खादिबोन साया but नों चिकन ने होचे चेंगदि जे तंगो बन चेंगदि मेन के चेंगनास हंगे तिनी जों आबो साइमा लायखा ताम ताम नां yes dara हेभि ड्रग हंगे ब्रादार जों नुखा सिनि इवन सिनि प्रेजेंट जे बरनि लाइफ बो का टर्निंग पॉइंट हैंका Yes, sir. 2020 जेफोर कोविड जों हिट खायके अपरो जट फील नो से इफेक्ट नखा बिनि नो जे फील ताबो नखायतमोन बिजनेस बरगले बाहाय इफेक्ट नखा प्लस बाकी बर ओवरकम खायके और चैलेंजेस दंनो अब किसा साइकनाते definitely dara covid-19 जेफ्रु फाइका जों वर्ल्ड जे कोनो बरक तंनाय जों आमानायनो ति बडके रिएक्ट खायने से साइमानले जों आमानायनो बडके रिएक्ट खायनाय आरो बडके बिहेव खायनाय जों कोन सिलिया जों तो नगो कसाय तंहा बुफ्रु बो खलकनाय तामंनाय कोन सिलिया आमते हेजरा आई एम श्योर दैट चिनी कंपनी नि जे अकरा रकबो चिनी इंडस्ट्री नि जे कतर कतर रकबो वान सुकना ताम खलायमा जानो बिकॉज मो खुद खलकनो कुनुया बट ऑन द सेफर साइड दरा चिनी जे इंडस्ट्री तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग एंड डेवलपिंग पीपल बरनो मैनेज खायने रे डेवलप खायने बेसिकली इनका के तबुक प्रोडक्ट्स निकोक साना था का इट्स ऑल एफएमसीजी प्रोडक्ट्स माने स्पेशली चिनी कंपनी करेक्ट which within the lockdown period bo chalo tong tong ओके यस so this industry after no proof ka dara totally recession free because chini oro je products chung je deal khayo dara it is a wellness company it's a healthcare company je chini products tong food supplements ti chung je samung khayo omo mostly use kha lockdown no ओ because afro chung o immunity word by chung rubaru kha everyone started understanding immunity जों नगद तंहा immunity grow मा खायनाय लेबो सरबत मा नंनाय उनको विटामिन सी नांगो विटामिन डी नांगो जिंक नांगो अमर चिन बरक साइमां खाव माने immunity no इनके बरक रक चिनी ओ प्रोडक्ट न तेबो कंज्यूम खायना स्टार्ट खा तै अमनि बागैना on a brighter side हिंका के बिजनेस ग्रोथ बोंखा at the same time जों का कताल को प्लेटफॉर्म बो मानखा that is zoom meeting ओके इनका ऑनलाइन ते सामung खायनि बो इजिं थांगा इनका के क्लासेस रखबो स्कूल क्लासेस रखबो तो zoom ते नंगो इनका के why not yang ते जों बर बे कनेक्ट खायका एंड आसी जनो कबंग बरक नगा आसुगै अपॉर्चुनिटी बरुतुक दंमानि इनका इंडस्ट्री बायबो रुबरु उनखा राइट इनका दारा इको आम दिखे न नेगेटिव अमन उनखा जे कबंग बरक इफेक्ट उनखा जॉब्स इफेक्ट उनखा के लॉस ऑफ लाइव्स आल्सो उनका अनडिनाइबली उनका चिन इंडस्ट्री निका अमन उनखा जे जों टाइम टू टाइम पेमेंट पे आउट टाइम टू टाइम रितंगो उनका ते इनफैक्ट ते बसे प्रोडक्ट रगबो अनेक डिस्काउंट उनका उनका के सामung खालामनि बो इजिं का ऑनलाइन नगा आसुगै उनका एट द सेम टाइम एफएमसीजी प्रोडक्ट बो सो प्रूफ खैरेका जे इंडस्ट्री इज रिसेशन प्रूफ माने खाना बांग्ला फाइपन बाय थांका ओ व्यवसाय चलि तंनाय ना टिप्स अपॉर्चुनिटी खुलक जाखाता खुलक जागा ऑनलाइन बो ऑफलाइन बो माने कर्स बिकेम अ ब्लेसिंग ओके आमते हैता उनका के आमते रिसेशन प्रूफ बिजनेस जे कोनो भविष्यत वार फन थांगा सिलाय कगलाय फन नां थांगा ते एकटा कंट्री बाय स्टिल ओ बिजनेस चलि थानाय आं ननो का गो एग्जांपल सावना मणिपुर ता इनको अनेक कतर इशू चलि दं 1 इयर रंगा ताको सॉल्विंग या एंड अनफॉर्चुनेटली तेबो जरा नांनाय मणिपुर तब आं नम्बर ऑन कैमरा साइड दारा आं एक्जेक्ट नम्बर तो साइमांगला बट मणिपुर एकटा वार सिचुएशन हुन साजिन बिटवीन कम्युनल क्लैश डिस्पाइट ऑफ वार सिचुएशन इंटरनेट करीफान से दारा मंथली टर्नओवर त्रिपुरा इज लाइक मणिपुर ओ बिजनेस ने इंगे तब इंगे क्लाइमिया इज जस्ट एन एक्सक्यूज ओके माने इट्स टोटली रिसेशन प्रूफ all product use ngai borok samung choli tongnai income has to come and product has to be consumed okay amtaina hanga o mananya proof kareka manipur hai war stricken environment no sa tripura ni sa kabang turnover correct mana wansung na sidi kaka so excuse ni kun kok se sokoyaro it's all personal ning claima kan ning claide correct
so it is all mane tam for a Sin greater good perception ta sin perception exactly chin perception nang khlanya ka khlaiman okay hingga covid ni bo tabang nang kisa Correct, sairi ka approve am tin same nang no aso ka khlai ka and tabuk bo war situation upon internet kri jara upon se it's working absolutely fine am te heta খুব কাহাম sin borok bor tik khai tang yes, খুব yes, কাহাম definitely dara Enggak brother, sini society itu seng tabu nugu. Sini sih kalau lama korosang nu hani manu. yes yes Bang ni thani inspiration kerei, correct nu hoya. you're right Mana lama dan nuk yan sana buida sana kerei. Abarang nu nang nugui nang bang tam advice ne. dara Sin society ni youth ni bagi. tabuk podcast ni sekang bonung bai salamani mom je mawan sugo chin porni paper mawan sugo because onon tong thana ni oron thinya ni and balai kheno khakhamo ang nono dara real life ni example sawan do dara asake mane পরিস্থিতি shitra ani residential je tongmani obinagar Okay. agulibo and aro ang sawana ani noggana wo dara chuak ni je sanamani Okay. bai phaito do Okay. ang chuak na hamya samani Okay. emne to sorry ni khoti to tongono but yang chuak ni bai phaito do inke yang gate ni kisan no ani gate ni nongkhor ka kano ani gate bus kang aso lu sikla rok mobile thanglai tong do Okay. Sin serai no. chere rong na en yago nai ka busu sulza Oh. dak tongo injection na mani Ai buji ka. hingga ke cerai yang mana একটা পরিস্থিতি mo টাউন নি এনवायरनमेंट তাবুক जों সাইমন কামি বিসিং রগ হংকা কে অনেক সময় পরিস্থিতি না আলাদা তাক টাউন একটা ফুল ফ্লেজেড একটা টাউন একটা সিটি যে জায়গা একটা কো ফুল সোসাইটি চলিত আ জায়গা जों অমরংনো নুগিত মানে তাম হংকা দ্বারা এনवायरनमेंट যে শীতরা চিন এনवायरनमेंट एकदम শীতরা সময় जों তাবুক কোন খাইনা করে mo ang ani nok ning যে সাইতো আমতে গোबां জায়গা দंनाय nok फादारो mo suljak painai pailai tongo pocketi rangkari painai pailai tongo kuna thanglai buji dong la dara inga amtei situation o ang tam thangi saina borong no kun sai mi I am helpless dara Correct. nang tagan sangka ta chinti prasan mi tam kichu khai mi an thani phanse kre Ah. ang bong tha bui togoi bu kun kre addiction is a huge problem tabo and drugs nita kok saka ka mo tabung ni simi ele dare again simin ang sarai phang simin nugui family and senga prun simin kun stop khaya kun bu saya amon bagai ko sik tor khata omo tep tor nai The brother abong to jara lama korojak. Plus jara lekha pora khai nogo asuk dong ro. mane ereng Borno kisa tam khaba sa de kisa. right engkang deneng saman khana to ka khaba sare na engkang dara amon sanamo songo je parents rong na yei যদি নিনি প্যারেন্টস রনি হার্ড ওয়ার্ক প্যারেন্টস রং আসো কষ্ট কইতো চিনি এডুকেশন বগা সগ রাংখিবো বড় হার্ড ওয়ার্ক খায় আমনো নুগই ফানো বখা বসালি হাঙ্কলে তে কোনো মানে বসারি মে কোনো মোটিভেশন রিং মে Abu true hai. একদম দাঁড়া এন্ড তাবু খা বসার না মানে তামো অপরচুনিটি কম ন দাঁড়া অ্যাকচুয়ালি দুনিয়াও করে যা অপরচুনিটি কম ন তাক ত্রিপুরাও তো চীনারও তো কোনো প্রাইভেট সেক্টর করে প্রাইভেট কোম্পানিজ কর্পোরেট নেচার করে দাঁড়া ইনকা के वो अपॉर्चुनिटी कम नहीं बगै बखा तो थई क्या ना उनके सोसाइटी वो आमती है जे जों माने ता हम छाना है किसा कतर माने सिमी बरम रु Okay. कतर प्रोफेशन न हंगा के जों सपोर्ट खायो Mana bong mokolo kotor ta. मगल कतर Kotor ya mana auto bong mokolo kotor ta. माने सोसाइटी दाम मानो Okay. हंगा के चिनी छिकला रखबो चिकन माने न्या रम नाम संग सकलिया इनफैक्ट चिकन थे के काउ दो जैसे बो अरन थे के काउ pero oro rom na phano lachi jang ma botong insecurity botong a insecurity tong ma ba ke rom ra gya kunu mane ja Oh. en mo ang gyan ri tong ma mo ang 6 years direct selling kha gya ang bibinno borok ma lakya not only in Tripura Assam Meghalaya Arunachal Manipur same everywhere Same. Oh. borok khanyam sungsa godo dara they are ready to do everything insecurity fa gana gini buitam sano hei rai je opportunity man tong mano bo khai da mano khai mia apte situation phai ga bong nang kha bazar na ka kaisen mane chanai jespan khlaije je khlaimo best nde Oh. wak bahan pan phalgang ka aro best nde Correct. be the best borong ni ham karani bagi khaje rang by product
borokno service rwna bagui correct jesa ang ani friends rok jara restaurant owners rok no monchao rangni bagui ta khaide borokno happiness they love deliver khaina bagui khaide correct very true ngai nang success ngai je kono business sector agartala handi jesa phataro phan handi tripura phan chin tripura phan je kono business je cholyo kare ja a business cholyo je borok bai kaham kato correct nang mugedeng phalnai pa nang thon a borok naron mugedeng phalnai am paijangnai beshi je mwnei koksaw Chinese proverb swijak tongo je Chinese swijak tong kaisa kokthai je nang jodi mwneiya hangkake adino nang doganta kholok oh so you be the best at what you do okay nang je khlaimano nang khlai parao kamio asuk to kangma samung khlaimano in fact ang tabuk advice rena thangka hangkake best hangkake education no priority de mane education no priority de in the sense that ang tini khoroksa tam janai education mane undergraduate level of complete khaikya mane college pai college pai akai ang realize khaikya ang tam khane life but ang jodi amo payaka ani bokroko realization phayang life tam nai an bu phayong tabu college ang bono sumu nang tam nai bo decision nai miako bonai jame ko decision and bonai mana bagai bo uwa bina milestone pila cross khanye correct on purpose bo decision nanai so education a priority redi education is one of the biggest backup in your life education tongha hangka ke chini society bonai thogo hangka ke education no line jodi thangmalia nga business o hapsite correct and business mane not what other people do ning entrepreneurship on phana habdi but ang tak dara sana thanga ka tak business khanyang ka amota khadi jeta joton khailai jong yes something different try khale correct je manai no nang nai khushing nai tai definitely changes but nai te nang grow tang nai correct kabuma tongo ang mo tak sabai sukru bai sakata Angka brother dino kok na ito wa now. dara Angka pa no tubo nung tag je position no tongo. Mo position sim nung sini siklarom no. Nung tamo advice to hunma ya suggestion rok ye dara plus inspiration na bagay khabasa na bagay right dara nung kisa bong no bagay kisa kok sadi. absolutely dara mane ang to tak tam chanai choti mu bari baat mane ang ta suk a level of Haya, sobo haya. ya ko to bata mane dara Kok kare. jesuk samung khlai jesuk saima mani off field on khrai nokni nongkhrin samung khai ka besak ang father rogo to thang odara nung nuguin tong na father ro samung khai kama bor ro bayang malayo ang plan opportunity ro phono gum samung khai leadership ro angke dara kaisa mane I think ang pula problem no sanam pre solution thalai kaisa mane ang wan chung mane dara omo hungka ke chini oro ungko kre mahol kre environment kre Sinoro mane sin tripro. me mane for example tabuk nung sayade ba mane chini sikla rok tabu mane kono opportunity kre growing ya haino tong tongo environment kre dara kene ken nugi srengjang nai kre ang example ka sawan thaching sing pula furu conversation khale furu salai ma hai je tabu for example bangalore rogo ang to thangya ko tofona jesuk saimano silicon valley of india aro jotto company kotor aro formung corporate sector ro motamoti aro no jotto koto phatani companies roni incorporated companies ro jotto aro no inge aro ni environment alada mane every gully wo sing khoroksa entrepreneur nuguin to Okay. right dara every gully wo khoroksa topper every gully wo khoroksa software engineer inge a environment out of 10 people 7 people le azaga same mindset ding thana ang bamte he nang namusung ne Correct. so that for example bangalore rogo ang to sogoy ko bangalore ro but still manang sana musung mata je bangalore to silicon valley of india je jaga joto koto business form ngo kabangma entrepreneurs roni birthplace aro nongo hinga ke amono mane environment no juda jaga tabu office ni tola rogo phono chan nang lai tongkha shardin khale jak chan nang lai tongla bong conversation tam nai samung ni conversation Correct. hinga tabu coffee shop thangka sala khoroksa well dressed bri khoroksa well dressed formal chumlai ja company ni id card employee card phan kan lai ja bong ni conversation buting nai samung related boss no phan gali lai kya am tikta ekta casual environment a environment no gui no te khoroksa porbo bo hai sirang jate bo hai namso but chinoro am haya chinor ka adda cholo মানে work related কম অন্য সামুং related বেশি ইনকে everyone is here to have fun যতন টং থং না জানায় and Sinorota. চিনর দারা টং থং না বাকি একদম 100% চিংর নাই রাং চিং খিপ নাই
tongthonani life is only once जों enjoy खेलेने मार के enjoy खेने but growth नि जगह थांगपुर के जों एकदम investment खाया साक-साकनो एनोमो साक-साकनो दूसरी लब करे environment आमते हेंग तोंगादारा हंगे ताबुक for example IAS ताबुक तो खरं नै चिन बरक हंगा के चिनि निजिनि बुं बाराने बिसिङा IAS officer करिनि बागै जों बेसक मानैयो improve मान खामो जदि तंखाके correct admin wise administrative wise गोबां मा जागा improve मान खामो खरकसा voice तंग खामो correct खरकसा खरां खामो जे आम आदमिनि बागै सामुखाय मान खामो on an administration level ताबो खरकसा बरक কোনো একটা গভর্নমেন্ট সেক্টর সামুখায়ো বো গভর্নমেন্ট আ পার্টিকুলার সেক্টর সিমিসে সামুখায় মানো বো সোসাইটি নি বাগে কোনো আমসে খাইমিয়া হি ইজ ওয়ার্কিং ফর দ্যাট পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্ট সো খরকসা আইএএস তংহা বসক সাকামো hainte রাইট দারা ইংকা আং তাসক স্টুডিওস বুয়া যে আং ওয়ানসুক পন আঙা জায়গা সগই মানানি বাট আং কমা এক্সপেরিয়েন্স রং অমন ছানামু সঙ্গতা যে নিনি কোম্পানি নো মে চেঞ্জ মা খানে মানে নিনি এনवायरमेंट নো চেঞ্জ মা খানে তাবো ডেলিও আং পরিফুরন মুখার্জি নগর নি তং आरो आईएएस नि कोचिंग चल्यो okay माने आरो एंटायर एरिया सुदु कोचिंग মানে all over India ফাইতে हायो दारा very famous मुखर्जी नगर नंग नाइ इनका के माने आं साना मुसुमाखा आरो थांगोन जे नों पासांनाय आमतिया बाट नों आरो जदि थांका हंका के आरो थांगै नों एकटा एनवायरनमेंट सगै जे जाका परिनाय मा निनि रूममेट बो फुं आइखेन परियो सारि कलाखेन परियो इनका आ एनवायरनमेंट तांगनाय नों परि जातिं थाने correct correct के चिनरो के कालबारी फो हे फो प्रोग्राम फो बॉय मेला से बसरो 3 बार सकमु so brother was how responsible environment something money this is totally माने ताम छनाय we are a very small town माने चिनमा एकदम शहर चिकनब्ला हंका के ताम छनाय 3 लो बिसिनाय जों तंथंना बिसिनाय माने चिनि माने ताम छनाय आंबो वर्ड बेचों साना रिंग तोखा बट आं साना मुसुमा हंका के जों स्राबसानि तंथक एक्जेक्टली जों आमो उ 3 लो आ स्राबसान तंथको जों बेसि फोकस खाय अमो एन साकसांनो न दूसरे न एट सम पॉइंट साकसांनो न दूसमा रिस नाइता बिकॉज एनवायरनमेंट न दूसरी ताम खाइन चामु चिनि कंट्रोल या हंका के आमो न सावो जों उ चिनि एनवायरनमेंट न चेंज मा खाने माहौल न मा सोलायने माहौल न सोलाय आं डेलीबो परिवस आं तेरमानो गोबां माने याखा आं आगुलिबो फन परि दंखाय आं उ फातानि आबहावा माया हंका आं एक्सपोजर मांगला खमु गोबां माने निको तब आं सामाया जे फातारन परिना नांगो इम्पोर्टेन्ट आमतिया तो सिन सिक्लारो एक्सपोजर एक्जेक्टली एक्सपोजर मांखा आं जागा थांगा हिंदी बानि ठीक थांगा गोबां माने एजुकेशन वाइज आं रोंखा आमति हेता हंका बनो माहौल ठीक मा खायने हंका माहौल ठीक फॉर एग्जांपल क्रिकेट ना अंदरा नों रिलेट खायमाना क्रिकेट ना नोंबो तब हरभजन सिंह वो तो बॉलर से दरा वो तो बैट्समैन या किंतु क्रीस हरभजन सिंह बैटिंग खाइ दंगो माने मोटामोटी 8 डाउन 9 डाउन जदि बो बैटिंग खाइना फाइका तफन क्रीस जदि महेंद्र सिंह धोनी तंगो हंगा के वो 3-4 छका तगै मानो वो बतमा बगे प्लस करेक्ट खरकसा इन्फ्लुएंशियल बरक तंगो बगे बैटिंग रिंगिया फानसे बबनो नगै बैट खाइ जतिं थां करेक्ट सचिन तेंदुलकर क्रीस तंगो अनिल कुंबले बॉल खिदरनाय से बस 4 रक्त तगै खिउ आ एनवायरनमेंट तंगो बगे एना एनवायरनमेंट बडि क्रिएट ने दारा आ एनवायरनमेंट आफ्रो क्रिएट ने जेफ्रो इन्फ्लुएंशियल बरक तब नों जे बर न पडकास्ट रिंग तंगो बरक तेबो वोकल लंखा का दारा तेबो कक संतेबो नांगुता ना तेबो कक मा सोसाइटी टेब नांगुता तेब नांगु माने आमते इन्फ्लुएंशियल बरक सोसाइटी नांगसुगो दारा बिकॉज जे चिनी एकटा टेंडेंसी दंगो तो बरक नि जों खरकसा बरकना जों मासि हाजमान मासनामो माने बनो नुगै आं मान मासरनाय ओके ओके आमो ताबु ताम छने लैक ऑफ इन्फ्लुएंसर का हम लैक ऑफ गुड इन्फ्लुएंसर तो करिनि माने मा बगै ताबुनि सोसाइटी नि ताबुनि यंग बरक ता माने उ बैड इन्फ्लुएंसर न फॉलो खाइता एन म काम हम यानी कोन को गया अमन नों समा बुजिनाय व्हिच इज गुड फॉर यू एन अ मानै न एनवायरनमेंट मा चेंज मा खाने एनवायरनमेंट हम या दारा एकदम अमखां बका खलगइन छाव आनो नाइ जेसमान साबाय सितुन फैक्ट दारा बिकॉज आं सावन तांगै तब आं सामं खायो डाइरेक्ट सेलिंग दो इजी तो या दारा करेक्ट बसक बोसोतै मा थां एन सोसाइटी वा नेगेटिव बेसेबां पॉजिटिव या मान काम सानाय करे नि नक फातार रोडिस ऑडिशन नि नक फातार रोडिस ऑडिशन जेमन लाइन नो इंडियन आइडल ऑडिशन हाय आमते बसाइ दं नक फातार माने नना हामिया साना बागै किबा नों मांगालाखन साना बागै सो सोसाइटी अलरेडी से माने जों माने एमन ताम छानाय जों सेट सोसाइटी ताबो खबर खलक नायके केबो कोनो काम सैया खबर बो सितरामां
इनके bad news mang खनाओ politically बोल संग एकदम माने we are very much backward इनके दारा आपनो संग happy तो ना नंगनाय society नो काम खाने का happy खाने बड़ी के celebrate खाने correct celebrate टाइम नो खाने borok ni achievement जे काम माने yes खरकसा borok जदी video kaham karika YouTube on nuka appreciate khadi correct appreciate khakia ba manyo repeat khanya bin grow dung nai exactly dara and ngamana appreciate khailia ba manyo jibonote khaya appreciate khaje ang kaka correct bo jit phajana ang khas khaya ang tang khanya cha correct kaka bono kun ekta singer katal phakya appreciate khade correct katal khoroksa borok PhD khakya rutu goi appreciate khade bono te ekdom borom kotor de correct and chicken se chicken mananya hoite achievement mana bono boneng appreciate ma khane so abono celebrate khade celebrate khaika neng happy tongnai joton happy tongnai society happy tongnai o hamya mane kamai thanai correct for example dara tabo neng kalbario mamui songka kalbario mamui songka dal rukkhana dal songka do neng a dal songtini wo neng songnai kebni mai khlayo a dal rekha ara thampui klaija neng tam khanya mairang no noroi ketal mairang rehair bana correct thampui klaija kaka correct kintu kotoma engko karayo thampui kaisa klaija neng tam khanya bono noroi simi khibir ne neng dalasak asta songmano to khibir ele kalbar possible ya so amsaka kaham mane khaji problem rok chiko nang thang to oh mele khana to kabra engke seng tam kha engka plate to tang mai tui pheka mayo dail rekha ara thampui klai kha seng tam khane ei mo nostong thaka nangka thampui khibi chana ka sai mono do kintu ei mo hamyang thaka negative focus thang ota engko positive bang thang ka engka amde khip to gyang thang correct negative na hai ka rome hai ka khibir homan correct o attitude tong na nai celebrate khaji life na correct correct engka chin society grong nai very sad society chin tabo so let's smile and be happy and joton celebrate khalen amaita Hambai norok paithak jora sungbai kereng tongmani bagai tini sini part 1 episode so sung sini guest ni kokti khanai mangkha bini kaham Kokborok advices rok engkang khakhayu norok abono khanawoi norok bonongi personal life implement khaya na hanai engke asa kok sawoi ang nong no kok kachar nai norok next hatibaro o episodes ni second part bonugui mannai norok kindly choyawoi ani op kothok podcast by kerengai tongdi amsa kok sawoi no dilini podcast orono mathak siwana Hambai